Dobro večer, poštovani pratioci, poštovani gledalci ovih mojih astroloških kazivanja, i da kažem, nisu emisije, malo su dugačke za klipove, ali najbolje upotrebiti staru reč i reći kazivanja. Navikli ste da od mene slušate uglavnom osvrte na politička dešavanja i globalna dešavanja, koja nama svima kroje kapu, što bi narod rekao, ali večeras ćemo nešto drugo. Naime, gledajući kako astrologija funkcioniše duže niz godina i kao neko ko je uslovno rečeno profesionalni astrolog, odnosno astrolog i sve snage, ne mogu da ostane mira na brojna dešavanja i zloupotreba astrologije. Jedna od osnovnih zloupotreba astrologije naravno je urađena kroz znak, kroz klasifikaciju ljudi u 12 grupa, i to do te mere ide da čak neke vrlo osetljive društveno-socijalne pojave, predmete ili kako bi to nazvali, dešavanja, kao što su recimo sada zadnji ovi skandali koji potresaju celu državu vezano za ove devojke i njihovog učitelja, tumače se tako što neko kaže aha, on je to u znaku, ona je to u znaku, nemaju kompletne podatke, gledam skandale po televizijama, što neki priučeni kvazi astrolozi koji se izdaju za ne znam nija šta sve, lupetaju, ja nemam zaista bolju reč, i kao nema ovo, ima ono, horoskop strašan, horoskop nije strašan, pritom recimo spadamo u retke koji imaju kompletne podatke svih ljudi, pa nisam izašao u javnost i nemam nameru da izađem u javnost, neka tužilaštvo radi svoj posao, za svakog ovde treba da ima pravilo da radi svoj posao, no, to me navelo na jednu drugu stvar. Ovaj video ide na kanal, to jest na podkanal Abeceda astrologije, jer moramo se vratiti na početak, moramo krenuti od osnova. Dakle, čovjek nije znak. To što je neko rođen sa suncem u ovnu, ne čini ga ovnu. To što je neko rođen sa suncem u biku, ne čini ga bikom i tako dalje. Posebno što je neko rođen sa suncem u vodoliji, ne čini ga vodolijem, jer to je to postalo toliko ogavna, ta zloupotreba vodolija, da su nešto posebno, specifično i tako dalje. Jedan deo njih, znači onaj deo tih ljudi koji su rođeni sa suncem u vodoliji, koji je očigledno duševno slab ili ne kažemo bolao, su oni bi bili posebni da su i bilo gde drugo, pa oni to forsiraju, ali zaista ovih 99,7% treba da prestanu da nasedaju na to da je neko poseban samo zato što ima sunce negde. Zašto nije poseban? Pa bio bi poseban samo kada bi imalo nešto posebno u njegovom natalu, a ne posebno u celoj grupi. Ne postoji nikakva posebna grupa, ne postoji jedna posebna grupa ljudi koja pokriva 1/12 stanovništva i to je besmisleno. Dakle, isto tako i za ascendent, odnosno ono što se nepravilno zove podznak. Isto tako ne možemo reći da je neko poseban zbog nekog podznaka, jer može vladar nek bude negde sasvim bez veze i da to bude ništa. Isto tako neko ko ne treba da bude poseban po ovim normativima te moderne astrologije, može biti izuzetno poseban, a ne zbog znaka i podznaka, nego zbog dobre sinteze svega toga. Dakle, znak. Čovjek nije znak. Znak je, koliko bi recimo rekli za svaku kuću da je cigla. Pa nije svaka kuća ni zidana od cigla, i ove što jesu zidane od cigla, svaka kuća je različita. Dakle, znak je samo jedan deo slagalice. Drugi deo, mnogo važniji slagalice, nije mesec unutar koga je čovjek rođen, nije ni dan unutar koga je čovjek rođen, nije ni sat unutar koga je čovjek rođen, nego je minut unutar čega je čovjek rođen, i taj minut pokriva stepen, i taj do 4 minuta stepen, tačnije pokriva, i taj stepen, odnosno takozvani stepen horoskopske tačke je nešto najvažnije pogledati u smislu toga gde je čovek u vremenu i prostoru. Dakle, ne u znaku, ne u mesecu, ne u tome, nego u satu, u minutu. Znači, nekad imao sam prilike da gledam horoskope blizanaca, gde je jedan blizanac, znači prvoređeni, na primjer, konkretan primjer koji se skoro imao Jarac, drugi Vodolija, dva potpuno drugačija čoveka, dve potpuno drugačije sudbine, rođeni istog dana, istog sata, u nekoliko minuta razlike. Znači, jednome je vladar ascendenta Saturn i drugome je vladar ascendenta Saturn. I sad se pitate o čemu je razlika? Pa razlika u položaju tog Saturna u odnosu na ascendent. Razlika je u tome što Saturn, koji vlada Jarcem, je noćni Saturn, ima osobine noćne planete, iako on pripada dnevnoj sekti, naravno, dok Saturn koji vlada Vodolija ima osobine dnevnog Saturna. Takođe, Saturn u Vodoliji ima i vladarstvo i radovanje po znaku, dok Saturn u Jarcu ima samo vladarstvo. Znači, imamo jednu takvu finesu gde su vrhovi kuća malo pomereni, gde imamo potpuno drugačije sudbine, potpuno drugačije vladare vrhova kuća. Dakle, to ideja da je neko poseban zato što mu je sunce u Vodoliji,
primjer. To je besmislena ideja. Nema od te priče ništa, ta ideja nije dobra i ta ideja vodi u ćorsokak znanja. Čovek ne može biti znak, čovek ne može biti čak ni podznak do kraja, znači on uzima najveći deo osobina, ali onda idemo na dalje razvrstavanje. Kada pogledamo šta je čovek, čovek je unikatno i jedinstveno biće koje je sastavljeno i od tog znaka i od tog ascendenta, odnosno podznaka, od mesečeve faze i od svih onih elemenata koji su zastupljeni, od pozicija planeta u odnosu na sunce, od orijentalnosti i oksidentalnosti, od dvanestine, desetine, od termina, od monomoire, odnosno samog stepena, jer nije isto roditi se sa ascendentom na jednom stepenu i na stepenu do. Zašto nije? Stepen je prostor. To je kao jedna prostorija u kojoj se čovjek nađe. I ascendent u jednoj prostoriji može biti u prostoriji koja se ne greje. Ascendent u drugoj prostoriji može biti u prostoriji koja je super toplo i super dobro. I na osnovu toga, takvim poređenjem idemo, znači da li ascendent na stepenu koji mu prije ili ne prije, idemo od toga da li čovjek počinje svoj život na valjan način ili počinje po onoj po jutru se dan poznaje ili onoj drugoj narodnoj što se krivo rodi, krvavo poraste. Dakle, sama ideja da je nekome znak bitan i da je on tip tog znaka je neodrživa. Nema dve iste vodolije, dva ista jarca i dve iste riba, čak i bi postojali te ribe, vodolije i jarčevi. Dakle, jedno za uvek zapamtite, niti ste ovnovi, niti bikovi, niti blizanci, niti rakovi, niti lavovi, niti device, niti vage, niti škorpije, niti strelci, niti jarčevi, niti vodolije, niti ribe. To nema. Kada čitate dnevne horoskope i nedeljne horoskope u novinama, u većini čitate sprem pozicije sunca, što je besmisleno. U stvari, to nije potpuno besmislena stvar, jer pratići kretanje planeta, uvek možete uzeti znak svog ascendenta kao celu prvu kuću i toga ima u tradiciji, toga se tradicija drži da 12 kuća planetarnih, odnosno 12 znakova, budu istovremeno i 12 kuća. Tako znači da prvi znak bude i prva kuća, s tim što on ne nosi ista značenja kao znak kad je i prva kuća. Kuće i znaci imaju odvojena vladarstva i sami ti se pravi jedna suviše komplikovana mreža uslovnih akcija i reakcija koja ne može da dozvoli 12 tipova. Mnogi će sad pitati, šta ako je neko rođen sa suncem u vodoliji i sa ascendentom u vodoliji? Evo odmah ću dobiti odgovor. Da, rođen je sa suncem na ascendentu, onda će više ličiti na lava, iako je sunce u padu u vodoliji, ali neće biti sigurno tipična vodolija. Prema tome, može će samo dupli lav biti tipičan lav, ali opet to zavisi od aspekata koje sunce daje i prima, da li sunce spaljuje neku planetu, da li sunce napadnuto nekim kvadratom, opozicijom, ili možda na neki drugi način se ta osobine sunca ukazuju na nešto što recimo nije tipično za lava. Što ne bi bilo tipično za lava? Pa ne bi bilo tipično za lava da recimo bez obzira na sunce na ascendentu, gde fakat ima mnogo kolera, sve ostale planete recimo budu pozicionirane tako da recimo ima više flegme, pa onda to više nije lav, ili ima više sangvinije, pa to opet nije lav. Znači, suviše faktora, suviše onog što bi nekada davno u onom osnovnom programiranju u Basicu rekli if. Znači, ako bude to, onda je to, ali ako bude to, onda bude to i tako dalje, jedno već to ako, koje ne može softver da obrazloži, koje ne postoji savršeni astrološki kuvar koji će da sabere šta i kako bude, mora ipak vežban i uvežban astrolog da gleda kartu i da kaže šta je čovjek. Dakle, nijedan čovjek nije znak, nijedan znak nije predviđen da bude čovjek, niti da bude grupa ljudi. Kada je ekliptika podeljena na znake, podeljena je sprem određenih osobina koje se uklapaju jedne od druge, proizilaze jedne iz drugih i koje tako kroz zodijak su raspoređene da imaju smisao, znači počevši od solisticija i ekvinocija, odnosno najdužeg i najkraćeg dana u godini, preko dana jesenje i prolećne ravnodnevnice. Znači sve to ima smisao, jedni znaci se na druge nastavljaju i to je jedna mnogo duboka priča koja ne može površno da se tumači, taj ima to u znaku i tako dalje. Naravno, da se vratim na ono skandalozno sa početka ove priče, da je potpuno skandalozno gledati nekome horoskop, pričati nekim ozbiljnim stvarima i jahati televiziju sa nacionalnom frekvencijom koja uzgled bude rečeno i nije neka postala televizija, nema veze, i lupetati o tome kakav neko ima strašan, a neko nestrašan horoskop. Kako? Na osnovu čega kad nemaš vreme rođenja, kad nemaš pouzdan podatak. Znači, to je ono što se dešava svih ovih godina unazad, od kako je astrologija postala masovna, gde se, kaže, dovoljno da se kaže da je neko lav, bik, vaga, šta ja znam šta je i ono automatski tako. To je netačno.
To je netačno, to je neodrživo i to je prosto prvi korak u zbunjivanju čoveka koji radi sa astrologijom. Astrologija se najlakše može objasniti kako postoje kompjuteri. Znači, astrologija je softver, jedan sofisticirani i prefinjeni softver koji na svoj način programira svaku jedinku. Znači, kao što svaki programski jezik ima gomilu reči, tako astrologija ima gomilu simbola. Kada se te reči poređaju u određeni smisao, tada se dobije astrološki program. Kada se simboli poređaju u određeni smisao, ne ređamo ih mi ljudi, nego ih ređa ona viša inteligencija koja nas stavi u odnosu na rotaciju Zemlje u univerzumu. I da, verovali ili ne, Zemlja nije ravna, nego krugla, zamislite ka ravna. Znači, odnosno na tu rotaciju, odnosno na rotaciju dana i noći, odnosno na rotaciju Zemlje oko svoje ose, mi tačno i merljivo dobijamo svoje mesto i vreme rođenja. Znači, budemo kao neka sorta grožđa, pa recimo znamo ako je grožđe negde u Nemačkoj, ono je kiselo, jer nema dovoljno sunca, odnosno nema dovoljno šećera. Ako je grožđe u Srbiji, ono je umereno i izbalansirano, jer ima podjednako sunca, podjednako šećera. Međutim, kad odemo na Makedoniju i Grčku, tamo je već suviše sunca i previše šećera za sve to. Isto tako i sa malinom, recimo, zašto je naša malina bolja od i čileanske i poljske? Pa zato što je u boljoj klimi. I na taj način mi dobijamo datum, vreme i mesto čoveka u univerzumu i tek onda, znači od tog vremena, od tog trenutka, kada vidimo koliko je svetla neko primio, da li je rođen sa planetama dnevne sekte u dnevnom sektoru ili sa planetama noćnom sektoru, zavisi sama snaga Natusa, a ne od toga da li mu je sunce u ovnu, raku, vodoli ili ovi stručnjaci koji misle da samo škorpije imaju seks i da ako nema ništa u škorpiji nema seksa i ostali inhibirani tipovi koji idu po određenim predrasudama i po određenim problematičnim zaključcima. Dakle, ne. Astrologija, znači, prvo određuje više signifikatora čoveka. Sunce i njegovo mesto, sunce će odrediti oca, u horoskopu žene će odrediti muža, u horoskopu i muškarca i žene će odrediti šefa. Može da odredi i sina u poznijim danima, znači kada se oženi, kada napravi svoju porodicu. Može da opiše svaški muški autoritet, ali neće opisati tog pojedinca. Da bi izvukli najbolje opise iz pojedinca, mi moramo prvo da opredelimo brojne druge faktore. Znači, za sve u astrologiji postoji više faktora. Da bi opredelili čovjeka, prvo opredelimo temperament, njegovu telesnu reakciju. A pošto je psihologija vrlo telesna stvar, onda nakon tog temperamenta opredelimo signifikatore uma i duše. Pa ako tu ima kolizije između tih signifikatora i temperamenta, eto nam problema. Na taj način idemo dalje, tako što svaka pojava ima više signifikatora i nisu isti signifikatori za žene i za muškarce. Zašto nisu isti? Pa zato što žene i muškarac nisu isti, zato što je ovaj svet podeljen na dva pola, svidelo se to nekome ili ne, zato što imamo dan i noć, imamo toplo i hladno, imamo suvo i mokro, imamo znači sunce i mesec, imamo sjedinjenje dva suprotna principa u jedan savršeni princip koji čini univerzum. Sve ostalo otpada. I zbog toga, recimo, u horoskopu žene mi ne gledamo samo i jedino vladara sedmog polja kakav će biti brak, nego gledamo i sunce i Mars kao muške planete. Isto tako u horoskopu muškarca ne gledamo vladara sedmog polja, nego gledamo Veneru i Mesec. Na taj način proširujemo jednačinu, dobijamo više signifikatora i na osnovu njihovog stanja i međusobnih povezivanja dobijamo kompletnu priču o tom Natusu. Znači, negde tek u 8. redu proučavanja čoveka mi imamo tu poziciju sunca, a otprilike imamo oko 25 neophodnih faktora da bi rekli ko je ko i ko je šta u horoskopu, pritom nećemo reći ni za koga da je ovan rak, lav, blizanac, jer to ne postoji. Znači, to ne postoji, postoji znak koji je gradivni materijal, ponavlja, kao kad bi rekli za svaku ciglu da je kuća ili za svaku kuću da je cigla, to je princip moderne astrologije. Princip one ozbiljne astrologije, koja na sreću nije modernizovana i osakaćenja određenim skraćivanja uvida, skraćivanja signifikacija, oduzimanjem formula, oduzimanjem matematike, oduzimanjem pojmova podele na dnevno i noćno. Znači, u toj astrologiji u kojoj imamo sve te stvari, mi pažljivo procenjujemo čoveka i onda neko ko je rođen sa suncem koje je iznad horizonta i sa suncem ispod horizonta, kome su sve planete tu gde jesu, kome čak i mesec u tih sat vremena nije odmakom daleko, zahvaljujući podeli prostora, odnosno podeli tog zodijačkog prostora na 12 kuća, ima jednu sudbinu, drugi drugu sudbinu. I tu imamo jednu posebnu priču oko kuća, kada krenu ljudi da ovo mi u ovoj kući, ono mi u onoj kući. Ne, nije.
Imamo suviše sistema podela kuća da bi svi bili isti. I uvek se moraju kombinovati određene stvari, tako da ne ide sad u ovom uvodnom videu abeceda astrologije neke velike priče, ali ću morati da idem temu po temu. U osnovi, ono što jeste, ono što morate zapamtiti za sva vremena jeste čovek nije znak. To što nekome sunce ovno ne čini ga ovno. Sunce u lavu ne čini ga lavom, iako je sunce tu mesto. Mesto mu je ovno po egzaltaciji. To što je nekome sunce u Vodoliji, toga tek ne čini ničim, jer suncu nije mesto u Vodoliji. Dakle, imamo jednu suviše složenu jednačinu sa previše signifikacija u kojima ne smemo pojednostavljivati stvari, a kamoli na osnovu toga tumačiti kompletnu sudbinu čoveka. U stvari, to nisu tumačenja sudbine, to su astrolešinarenja, gde brojni diletanti manekenišu po televizijama, pričaju gluposti i prodaju rog za sveću, da ne kažem nešto drugo. Uskoro naravno možete očekivati novi video o mundanim dešavanjima koji će biti sve samo nedosadne u narednom periodu, ali paralelno sam rešio da radim i ovu uslovno rečenu ediciju abeceda astrologije, jer zaista moramo početi od početka. Astrologija je stigla u debeo Ćorsokak. Do nekog sledećeg gledanja želim vam uspešan period pod retrogradnim Merkurom. A šta to znači? To znači nemojte da grešite. I opet nemojte da grešite i pazite se ne pogrešite, sigurno ćete pogrešiti, nema da brinete. Ali ništa strašno, ispravit će se greška posle retrogradnosti.